Kadbaga sarkar jala bakatrat puli puthi kadang yakun ban pinbha ya kajaka puli hakithan nong kendong. Kanang baki kena puli kinyo ban pindap pura ya kajing puli kajongki halaki dong ki than ki baki don. Henry bes ngosi ban tip baki don pat ki brio ki bapin sneudur ya kani kajing thrang bat kajing angnot ka sarkar. Kashlem hadin balami haklat pathai khubor halor kajing do ki kena puli ya laka hok kata bakim ju yo ya ka midday meal. Haka shipho tari ubnaya yong kalahir sa kasnong dangar kabahap hapo East Khasi Hills District. Banyak kendu berkini high school, wajib presiden ke managing committee, bantip ya kajing shisha. Kani ka school kadai kabla tip kerteng kum ka dangar domba border area of a primary school. Kabala seng house nem shijar khandai spa prapusau. Bad kadai tang kani ka school ka bakershan yaki khun baduk pasuk, namar bakam shim na shim by school. Yaki kena ki bawan puli hagani ka jaka, kabahika yaki kena school haga kelas bahindriyo, hadu kelas bapra. Henry habatip ya kajing shisha, sngosen yaki kena jong kani ka school, namar lakenno bau secretary ka managing committee ba dictatorship thongni, ula bam club yaki pisa ka bakot khandai laktam. Kabala mang nagabenta siya ka midday meal, bat pindu yaka hok jong ki kena. Ngi roshi gata hi ba ngim ji op enable ngidon ka jing ta hadu kata kata tika school ukam roy gen ti namar jaka baki kena ikno school ki yo ka bam kadi nama kadi ka school ka bani kong tam makani ka boda area jongi ka ba ka sorkar ru ko mensua ka ji rap ha ti ngi khilenti ru ba kena ki baduk besuk bangan hang ni mo adu menta ru kena ki baduk hi tentang ki bom na ban ai school e gitu ki bom na ban kot e mo ti kalong ka cingduk ka bakrau kenya ki kena school kam tami ki badon sen sedong gi kata kam ka jing sau jungi ka sudon hapo jungi ken bangi berkat ni kuslai bang kata tang bangi mla lai e ken namar ba ngide tang kinu hikai ngi oprang gum tu tang lai si ru ko wi ba shet ni ti nang ta ka ba at ba de su shet hina yin jung lu sket tri sin ong mo ko ag ni to shet na yin jung i nang ta ka balai pat de shon poi khau tu mang pemau shu mo na ba ngimda sim khia than mo na mangi de sang kinu hikai ti ingat i dan betah ko pori bla som than ta ti ngakan mau ba i no hikai ki rap lang bet ini skida pion ban ya sam tang da ti bul barit pun tu mangi ting usnio na bai tung ta i mi ho tamo bai dan jip i na kaliang jungi kinu hikai ya ngimju kli hiru ngimju long ngimju wat tingtip hiru na ngim sio don hok ken ti hakapol bedon ihet barim ting si ong mo ngin de ya thu office kum din tai tang ba ka song ihet pade ngim don bori e na kaliang jung kinu hikai oi ba dik thong ni oi na kaliang jung iru ngim long ngimju ya kendu ngimju kli e makam de hi ka kamram jungi bangin kli bani ai kata mo la kudo shai tu lapni ba khandai lak hojar tam bisa la drone te nunda ka midday meal honrei tang ba kam po ya school te kata ka jing sha ka de nuri ba pi join pila dio ne meni ka jasini bu ong midday meal Cuyo, ni pecata yang benar rasanya yang cuyo dah. lakanos nem pim je yo midday meal Abang senang ke? abun snam ya pet ni stai pim benar Benar ke? Abang jawab ke? Habapet siya ka jinglong jingman jong ni ka school ka bala rimha ka baju ai ka jing shakri yaki kena ki basang basa hapo kani ka dong ka than kaput kam ya hap shu habi nu jor bat ki we ki school namar bawat tang ka jakalit baru ki kena school ki hapan net chaklau shabatam nolor kata ka ying school ru kla shong tor bha bat bun sa tang ki dak or pan Ini ka school na do basa mensua ka ka school ka bani kong tam hang ni ha boda ri yang na mo ni thangar te long kat barang mi bisi ha por bla de mensua baro kan school ka long babaro ki hokan be chine sa boda area na mar ka de ka school ka ba laj na ka jing sio na lor ki admission fee itu ke laj na free te hadin kat barang mi kisi meta hadin kat translate hadin de ni bakan nang hiar ila man ong namar ba ka MC kam shimla ke khya ya kan ka school kala shani abe ni kinu hikai ya kan school kam don ji khya te hadu mentang ni bakan ka school kan tron te tip sa kanus ne mang ne stang lada ba ka MC ya kam MC kan tre bha thrai kalawan ki empat namar kisne men shwa kan school ba bon bhang ni Hang haskul ji babon bha teng ni haban ni partition ru ya pen pat no namar undon jaka syong syu
teng aku ke ben yong ndiu nyungut na nama labun palan rem ta kan si nang toy nang duna kena school te sung no man chua por bagi dang yo midimil bun kena ki wan nama kan ke time border bun ki beduk mo mi patang man yo bam ki kon ki habis school tang man yo ja bakin lanya syakhan Henry hadin bangi imi syu midimil kamut kena ru nang ski nang duna du mentali la duna ha school jingi ka building lay na pe building la ima nama labun sa dikrak ti teng haba sim class tu teng long shifting nama dia wan jumai kamut kan su private kan ro pisali pe hi supo bun ki balah kran ti teng shooting sim class u kena nama haba pe ta ka building ru la ima pe sa ka jing khang i ru lele teng poslam ki kena kamut hab syari be cijaka nama ba kan chai slap supo kamra te mensua kamut ngi kino hikai teng ni juyak chimkhia bangin yanok senyang banyak sina kawe ati jing yet wat ban ai rong ru teng ham no senyang nama ru ngi jing arap e nak tak dawat ki ben ki des ru ni hab yanok senyang paron hikai tang banjo jaka syong kina tika umdi ru undon ka toilet undon ka toilet li ka badon kam tang bahadum tam don toilet te kialit sabar kung ki kunai Salek umno siya bisa kamariang. Siya be hamariang namar. Umdon jakati, umdon toilet ke salek umno. Mensua padang doni her. Baro kijing la chua ka kutsinem namar kisah long dorbar. Dia kijing baro juga sekolah laju ayah report house keteri. Hari sekretari rapoi dorbar kule ya report ke bami nak di sekolah. Nak kata kadau kita kijing kisnet dikaju. Bukan pawe ya kadorbar. Sekretari jong kada sekolah misua. Mana tu sekretari hilang? Mbak diktator, mbak Islam ni sekretari, mbak diktator ni. Tikir report ni juai baik manusia, tang ba long leno kasu sakut banyak ti jong kan ko ya kadorbar. Nak ta kadaw imar kasnong kan kam sumla cimkia. Kasnong ke imar ka kabiang tarai ki biang ni kai, namar kim juai report. Sekuno ka managing ro ha ni marbun ki dekot mo ki badon jikit li. Hendai ka ba kabalong kongsan ni de sekretari. Namar sekretari umjulum ya ke MC sin ro. Te kumno ki dekot ki tai ki thier mo an pen bhai kan school. Kadaw bongsan ka de sekretari. Ngitip baka toilet ru kam don pialit sabar no kan. Sa space Daslap da ye pa pialit ama. Daslap dia itu boleh menjulit dia. Pe pialit sabar no nama ka panchnarum dan. Lisa club Shabas club tu. Di sekolah. Dia sendiri bejur slap daslap pialit ama ban. Sekretari. Kubistri. Kaslam kala yo aru banyakran baruno hikai Hindi yo ubalakenno abo uklemla banno asunyang hakarukom kabadai ban aji hikai ki khana school namar bagaktin pharengru umdanang dongin yasngap ke ekabau ni no hikai udan When bino did you join the school? 89, first May 89 joining. So what is your experience with the students? This year is a new student or class 8 तक complete. Including all. Including all. 89 से टीचिंग कर रहे हैं हर बच्चे ने बार के छोटे से बड़े होते पहले नर्सरी अप टू 4 अप टू 7 था फिर उसके बाद 2010 में क्लास 8 हुआ यह तो थोड़ा स्पीच इंग्लिश में देता फिर ट्रांसलेट हिंदी में करता है तो वन स्टूडेंट इज माई हेल्प इज माई पेशेंट बीमार चल रहा था इसलिए हमने एक ओबी सीट में टीचर रखा है हेल्थ एजुकेशन के लिए अदर अपने आई सैलरी पॉकेट मनी इज योर पेमेंट जिस पर हम अपना सैलरी से ओबी सीट में एक टीचर हेल्प करने के लिए इंग्लिश में भी वीक है इसलिए उसको रखा है हेल्थ एजुकेशन के लिए टीचर्स Banyo kajing shai halor kani gajir sri hapo kani school kashlem kala yoru banyakran baru president ka managing committee uba hams emli uba deiru urang basnong kasnong dangar hakabau yathu ba yakani ka school lapet pat sinchar tangdo uwi ubriu bat ke eke bala jia baro kadena ka daw ba yakani ka school la sinchar marway ula yathu ba ni uba dictator thongni udi uba jupat baro shikata kumu coordinator ka SSA uba lakut ka samoy ban shakri
Kajing sengeu kabahadu kata-kata kajing sukuya. Kajing sengeu rem. Kajing seusi. Namar kania ke school jongi UP. Dipset. Kania ke school jongi peduk. Ki basuk. Ki bom yolat banlej haki school private labanong ki bahaban supisa. Namar kata kania ke school ka imba ki por ki ba mensua. Namar kania ke school jongi baduk. Kam didon kam ki jing siu. Te kapasu si kalong bangiyo iyo gus kateri uba pisa kasay na jing bam kalmay. Ketika school ke Bamarjan ngalongi Sharman mga ka dangar domba government LP school. Ngidon laispa kandai student. Kajing bam ni ay kaja sisin arsin stiyo. Ubiskit hagi por bam aja. Ukenja umso hagi por bam aja. Kumta ki school uki kana ki student ki bawan to school Bamarjan ki yo mersim. Da ipu da iping. Ki yo ya kabam jasngi. Dan regane ke jongi UP harum. Izna ya ki bapli. Kimyo. Nadu basdang baga sorkar kalai ya kamil dimil. Hadum tamyo. Don paniay. Don sansyar. Don bepej. Don bay kami. Lasu paniay. Tang dawi buriu. Baruta uday usketeri. Te kasalong kumlea kumakalong mataru. Kadai bau le tamarwe. Amlalay. Wala ginig sinem ki pusnem ki balalep. Adu kena kasingi ke por ko minta. Kasin jam nadu bami kini ki kanrum kanram. Nakaliang jonga kum u presiden. La approve ya ka ni ka managing committee jong metau sinem. Ladang baklah bulan Oktober. Te la approve ya kateng jong akum u presiden. Mangaju ko por ngalong u orang basinong. Uskatirin me hikeju ba diktator. Te namar kini ki belajia ki jersey jong ka school. Ngala sude kum kasinong ngila sude kum kasinong. Banto siya ka sorkar. Siya ka opiso SDSEO. Ban dissolve lo ya kene ka mading committee ka badang su approbation. Namal kan yelong kumju si kumju. Ursa cer tang we ubriu. Committee ru umju khot yano ro umyatrelang. Bat kini ka ro umyatrelang. Bat ucerman ro umyatrelang. Sule marwe. Te ngalatho ban dissolve lo ya kene ka mading committee. Badang sudah approve. Bal ngalatho akata kajing tho yo nga kalong ngakorpat ya ka office jong yong ka election department kamtam jong SDSEO baon kmino sipor ya kan ka school jongi tatadu baka debet kan dabyang kan dabit kan ba ngin sa sinti pat kum ka managing committee kawatamay. Usudan ganyan do, kulami obamja. Kakanday laktam, kapal panpaw, kanday kapor, kapal sulit, hautaw ba sa takapsa. Tengin orang pat kumno, kadai kajing sisa. Lada don malkamaru ngarap ong hiya kajing sisa. Ladam day kumta kanum long kabadai, yang i bangin sujiler, ngin salam ler. Ya kabom day ya kabom long katagin ngilapej haki YouTube ngilapej haki session jong ka assembly kato ka jing yatai hapo assembly ban kentiu ya kapule putih na do ki long kendong no
Manai ya ke jing lang jing stan. Piong ka building. Piong ka kinohikai balong qualified. Wala no kendong ro. Te hak jing sya ke jing thu sarkar ka lalong ka babahatam. Ke jing perkat ka babahatam. Te hen ringin ong kumno teng kilek gibriu. Ban pesniu ya kakam. Kilek gibriu ban pesniu ya kakam. Subuh pi empat marway ke MC kan poison no. Ka komiti jong ke MC chi sin chi pos namru umlong. Hak jing sya chi sin si kuartar de ban song ya ka madiang komiti. Bani keren bani tai kumno ban pen ba. Ya ke jing duna banang pen ba. Helikom kita kamlon.